Uganda People Defense Force. Yego. Rero naho byatangiye ubwo uwarimo aravugira muri iyo video, ariko ni video irimo iracamo ibifaru n'izindi modoka z'intambara za UPDF zirimo zirasohoka muri uyu mujyi. Wumvishije yuko bafite gahunda yo kujya mu bice bya Ituri kubera ko babona ko ariho aid yabahungiye, ndetse akaba ari na Kodeko imeze nabi cyane, ariko ubwo tubashe muri Butembo ntabwo imeze neza, abaturage byababaje cyane. Yego, birumvikana, urumva ko ni ibintu bitoroshye. Yego, ubwo rero muri Sud Kivu duhereye ku mirwano kugira ngo nawe utujyana aho ngaho mu yabereye iyo hejuru muri Fizi. Yego. Mu gitondo ku isaha y'isa 12:15. Yego. Yari imeze nabi cyane nk'uko amakuru aturuka muri biriya bice abivuga. Yego. Kugira ngo ari umushuti wanjye rwose wamaye ubutumwa muri rw'icyongereza ambwira ati DRC Sud Kivu ati Nyangezi 30 kilometer south of Bukavu. Nyine nk'uko rero atangiye mbibabwira ati byibura muri Nyangezi mu birometero bigera nko muri 30 uvuye muri Bukavu. Arakomeza ati clashes between the FRDC and FDLR, FDND, Wazalendo and AFC M23. Nimba byumva ni imirwano hagati ya FRDC, FDLR, FDND ni igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazalendo bahanganye cyane ngo na M23. Akomeza avuga ati shooting has been going on since 6:50. Nyine avuga ati byibura mu masaha y'isa 12:15 za mu gitondo nibwo umuriro wari urimo waka. Yakomeje wenda abivuga mu cyongereza ariko nakomeze mu kinyarwanda ati situation mu by'ukuri yari imeze nabi cyane. Ati abarwanyi ba M23 baje gutabara. Urumva? Yego. Ati baje gutabara kuko FRDC, Wazalendo na FDLR bari bazindutse bagaba ibitero mu bice birimo abaturage. Ati hari abaturage bamwe ndetse bari baraye mu nsengero babyuka bagabwaho ibitero. Ngira ngo ayo yo namajwi nananiwe nanayabona isibye ko ntazi aho yakomotse. Urumva? Yego. Ariko rwose ngo bagabweho ibitero bikomeye, gusa M23 yatabaye haciye igihe gitoya ibyo bitero bitangijwe. Urumva? Yego. Ahangaha hari n'umutaramu nawe wahise anyambikira mu kinyarwanda ubikurikirana cyane arambwira ati Nyangezi umuriro watse. Ati muri Sud Kivu abakengezi bakomeje gutera abaturage. Ati impamvu Wazalendo na FDLR bari bamaze igihe batera udutero shuma muri Sud Kivu zamenyekanye. Ati uyu munsi mu rukerera Wazalendo FDLR bateye Nyangezi basanga abaturage baraye mu nsengero barabarasa. Urumva ko asubiyemo bya bindi wa mutaramu n'undi yari yambwiye nawe ukoresha icyongereza n'iringana nabonye ari ryo azi. Urumva? Yego. Arakomeza ati basanga ari abari bazindutse bajya kurangiza ndetse abandi bajya guhinga no mu masoko bose batangira kubarasa ari nako babica. Ati ni ibitero byateguwe neza cyane bigamije kwica abaturage, kandi uwatangaga aya makuru kuri leta ya Kinshasa amaze iminsi 2 afunzwe. Ati iyi ndi nkuru ukwayo. Ati ndaza kuyikubwira neza. Urumva byanga bikunda hari ukuntu bimeze, ashobora kuba yamaze n'iminsi n'umundi hategurwa ibitero ku buryo ngo M23 ariyo yafunze uwo muntu wari umaze iminsi utanga amakuru kuri leta. Simbizi ubwo nabyo araza ngo kubimbwira. Urumva? Yego. Arakomeza ambwira ati abasirikare ba ARC cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise, ubwo ni ARC M23 nyine. Ati ubu ngubu bari guhangana n'ibi bitero kandi babigeze kure. Arakomeza ambwira ati aduyiwe baraza kumuhondagura n'ibisanzwe. Ati kandi n'ubundi babitangiye. Ati ntabwo yacitse, gusa buriya niyo warasa umuturage umwe biba byacitse. Urumva? Yego.
akomeza ati abateye dore ngabo nta n'imyenda ya gisirikare bafite, ni ba bantu baba bagamije guhahamura abaturage. Ati video ndaza gukomeza kugenda nzibaha. Ubwo yahise amereza video ntoya irimo have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amiri Real Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi, Amiri Real Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiri Real Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiri Real Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiri Real Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 556. Hamwe na Amiri Real Estate turaheza. ubona ko yafatiwe ahantu mu rugo, yego, barimo bakamira mu muhanda, nyine bigaragara ko mu by'ukuri batewe n'ibyago bikomeye cyane. Rero ni amakuru nayo urumva muri Sud Kivu abantu bari kuvugaho cyane, urumva biteye ubwoba. Watujyana nawe muri ibyo bice bindi bya Fizi, nimba wenda wasanga bifite aho bihuriye n'ibi ngibi. n'ubundi bifite aho bihuriye, aho intambara iremereye n'ubundi yazindutse ibera ahitwa Murima hagati ya Twirwaneho n'ingabo cyase coalition FARDC igizwe na FDLR, FARDC, FDNB, abazarendo. Aho rero amakuru ava muri ibyo bice avuga ko igice cya Murima giherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kikaba kiri mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Minembwe. Yego, harahagana ku isi ya saa 12 za mu gitondo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 2 Mata 2025 nibwo imbunda zatangiye kumvikana muri icyo gice hagati y'impande zihanganye. Amakuru twamenye nuko Twirwaneho yirukanye umutwe cyasi w'ururo ry'ingabo za leta, kuko ahagana ku isi ya saa 4 z'iki gitondo nibwo abarwanyi bari bamaze kwinjira neza muri centre yo kwa Murima. yego, Ndetse hari andi makuru avuga ko Twirwaneho yamaze gufata igice kinini cyahitwa kwa Murima, ihita yinjira no muri centre yahitwa Rusuku iherereye hafi yaha kwa Murima ugana Ifizi izone. Nayo rero biravugwa ko Ifizi izone iri buse gufatwa mu masaha ari imbere. Hari n'igihe ubu yaba yamaze gufatwa, kuko twinjiye muri studio ndi kuvugana n'abantu bo muri Twirwaneho bambwira ko igeze hafi rwose. Hari igihe twaza kuva mu kiganiro bamaze gufata bino bice. urumva ko ibintu hano bitoroshye kabisa. Ibyo bikagendana n'ubundi ukuntu FARDC yari imaze igihe itegura ibitera aho hantu. Urumva buri ruhande rurimo ruragerageza guhita rwataka kugira ngo ruze kugira gute bangamira urundi, nyine rubuze gukora ubwo cyane cyane nk'ubugizi bwa nabi, kuko hari ya FARDC, wazalendo, FDNB usanga baba bari no gushinjwa rwose kugira nabi abaturage. Ni mu gihe kandi ibi byabereye Ifizi bibaye mu gihe hari abasirikare benshi ba FARDC baherukaga guta ibirindiro byabo biri muri centre yahitwa Rusuku berekeza Ifizi ku izone. Ni nyuma y'aho izi ngabo zari zumvisha amakuru avuga ko umuyobozi mukuru wa Twirwaneho Brigadier General Charles Sematama uzwi nk'intare batinya yageze mu Minembwe avuye mu ruzinduko i Bukavu azwi nko mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Hagati aho imirwanire cyakomeje, kuko impande zombi aho binavugwa ko ihuriro ry'ingabo za Kongo ririmo gutera ibisasu inyuma, ariko ribitera mu bice birimo abaturage ariko bagenda biruka. Biravugwa ko rero kuri ubu ngubu FARDC iri kurwana ititaye ko ibice barwaniramo birimo abaturage. Urumva ko ni izindi risk. Ni risk, urumva ni bya bindi byo gutera ibisasu mu buryo burafeklema. Yego,
ugasanga nyine abaturage barahapfiriye iki n'iki, urumva ni ikibazo gikomeye cyane kamere byakaze rwose. urumva ko ibintu rero bimeze nabi cyane ku bijyanye n'imirwano, kandi ukumva mu zindi update z'imirwano n'ubundi haravugwa udutero shuma twa hato na hato mu bice bya teritwari ya Masisi, by'umwihariko ibice byegeranye na teritwari ya Warikare, aho n'ubundi ngo FARDC iri ku gitutu gikomeye cyane, aho ngo ishaka kugira gute kwisubiza nyine biriya bice bya Warikare, dore ko ari ahantu wavuga ngo habateye stress, niko njyewe navuga ugereranyije ukuntu ari ahantu hari imitungo, hari ibiki byose, nyine ngo igisirikare cya FARDC bari guhora bakira icyo nakwita nk'amategeko n'amabwiriza ari guturuka muri Etat Major ababwira yuko ibyo bice rwose ngo bigomba byanga bikunda ngo gufatwa. Urumva rero nabyo ni simuzurayika n'ubundi y'ibitero birimo biragenda bigabwa hirya hino, nabwo abaturage barimo baravuga ko ngo FARDC yazindutse itera, ariko nanone ngo M23 ko ngo ntabwo byamaze igihe rwose kibasubiza inyuma. Hari amashyamba ngo ya kure bahungiyemo, ngo bashobora kuba ari muri biriya bice bisa nk'ibyegera, nanone usa nk'uzamuka wegera muri Rugero, ubwo nkurikije akamapu umutaramu yabaye nk'umbereza. Ariko biravugwa ko muri minsi ahitwa Warungu hagiye kubera imirwano iteye ubwoba. Nka rero ngo ni muri Sud Kivu. Ni muri Sud Kivu. Warungu ni teritwari iherereye hagati y'ahitwa Chibake n'ahitwa Gombe. Hirya hari iburyo hari ahitwa Rubimbi, bumoso hari ahitwa Budondo, ahitwa Nzibira. Bikaba bigaragara rero ko ari uduce n'ubundi tutari kure cyane y'aka gace watubwiye ka Nyangezi. Urumva ko abaturage bari ahitwa Musheri bafite ubwoba, abari ahitwa Singo bahiye ubwoba, abari ahitwa Bongo bo batangiye guhunga, abari ahitwa Bugobe bo hafi ya Bukavu bamaze iminsi bagarutse mu byabo, abari ahitwa Izegebo bari gutahuka. Kuri ubu rero abaturage bafite ikibazo gikomeye n'abahatuye aha Warungu, Chibeke n'ahitwa Tubimbi, bitewe n'uko imirwano ikomeye iri kugenda yasatira. Tubibutsa ko rero ibi biri kubera kuri route nationale numero 2. Ariko ndumva n'ubundi ukuntu wahamapinze ashobora kuba wabihawe n'umuntu n'ubundi uri muri operasiyo zo gusubiza inyuma ibyo bitero. Oya rwose urugamba hano rwabaye imberenge, ibintu byagiye ku rundi rwego. Urumva n'ubundi yakubwiye nk'aho akubwiye kitabaza ubwira abo baturage bitegura, ariko ubwo birumvikana ko ibyo bice byose ni ibice zafaranga zishobora kwakisesinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko imisozi iri strategike myinshi yaho ngaho barayifite. Twizere ko ibyo bitero niyo byagabwa bitazagira ikintu bitwara, ntacyo bizatwara. Ariko nyine yaho intare zirwaniye ibyatsi birahabarira, harya niko bavuga cyane inzovu. Exactly, nibyo rwose. Murumva uko byagenda kose nyine ntihabura, dore ko kenshi FARDC ishinjwa kurwana mu buryo bwo kurasa avegrema. Urumva ntibizazabura kudateza ibibazo bamwe mu baturage b'abasivile. Birumvikana cyane. Twigire rero muri politike na diplomasi, His Excellency Tshisekedi Chilombo son excellence cyangwa se abakoresha ururimi rw'igifaransa, ndabona ngewe bisa naho ibintu bigiye kumukomerana. Utikayina birangije agaragaye mu ishyamba, wenda ubitubwire mpite nanjye nkubwira ibya Toma Ruvanga, ndetse tujye no mu by'Ikatanga nawe yadekaraye ko yenda kuzamura rwose ibendera ryabo bwite. Mu rwego rwo kwirinda kuza kwibeshya gato, nagerageje hano gutegura inyandiko niyo ndi busome kugira ngo ntaza kugira ibyo nongeramo cyangwa nkagira ibyo nkuramo. Yitwa Colonel Innocent Kayina, uyahoze mu basirikare bakuru b'umutwe mu 23. Kuri ubu yamaze gushinga undi mutwe ugamije kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero uyu Kayina mu mpera za 2012 ubwo umutwe mu 23 wigaruraga ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu mujyi wa Goma. Kayina yari umwe mu basirikare bakuru bari bayoboye ingabo z'uyu mutwe zakoze Operation Karundura mu bice bitandukanye. Ni mu gihe rero muri 2013 ubwo mu 23 yirukanwaga i Goma, ingabo zirimo iza SADC n'iza MONUSCO zibigizemo
wabigizemo uruhare. Uyu musirikare yahise ahungira muri Uganda ndetse mu Gushyingo 2021 ubwo uriya mutwe wuraga imirwano harimo abasirikare banze kwiyunga kuri uyu mutwe, ndetse mu makuru nari mfite nuko atacanaga uwaka habe na gato na General Sultan Emmanuel Makenga. Uyu mugabo rero mu kiganiro yahaye itangazamakuru yavuze ko gushwana kwe na General Sultan Emmanuel Makenga ukuri igisirikare cya M23 biri mu byatumye atongera kwiyunga kuri bagenzi be. Kayina rero icyakora yavuze ko nubwo atakiri kumwe na M23 hari abana be bari kurwana muri uyu mutwe. Mu gihe rero M23 kuri ubu iri kugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu. Colonel Innocent Kayina nawe yamaze gushinga umutwe nawo ufite umugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'Kinshasa. Ni umutwe uyu mugabo yise Coalition Nationale pour la Libération du Congo CNRC, mu gihe igisirikare cyawo cyitwa Force Nationale pour la Libération du Congo FNRC. Itangazo uyu mutwe wasohoye ni itangazo basohoye ku cyumweru hari ku itariki 30 Werurwe 2025 ryerekanaga ko Colonel Innocent Kayina ari we mugaba w'ingabo za FNRC, mu gihe umuvugizi wayo w'iki cyama cyase w'uyu mutwe yitwa Major Kasereka Andre. Muri iryo tangazo uyu mutwe bigaragara ko ufite icyicaro ahitwa Veba mu ntara y'Ituri. Abanyirawo bavuga ko mu byatumye bahitamo kujya muri ishyamba harimo imyitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa no kuba butaragiye bwuzuza inshingano ndetse bubasha no kubona imibabaro y'abanyekongo baterwa n'imiyoborere mibi idashingiye ku ndangagaciro. Mu byo Kayina n'umutwe we banenga leta ya Kinshasa harimo ruswa, ikene wabo, kugura abo ishyaka, kugura abo kuba abazana abo bashaka guta muri yombi abana mu buryo bunyuranyije n'amategeko, itoteza ndetse n'amacakubiri. Uyu mutwe rero wagaragaje ko hakenewe ko abanyekongo bahabwa serivisi mu cyubahiro kandi biciye mu miyoborere myiza. Ikindi akaba ari ngombwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivanwa mu bibazo birimo ibiterwa no kwikunda kw'abayobora. Kayina yashinze ibiro bye muri teritwari ya Ituri agamije kuvanayo mu ntara y'Ituri, agamije kuvanaho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iminsi mike. Thomas Lubangu usanzwe ari inshuti ye na washinze uyu mutwe undi mutwe mu ntara ya Ituri, aho rero ari ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane nyuma y'uko ashinze Convention pour la Révolution Populaire. Ngira ngo rero Rwanda hirizi muratubwira mu buryo burambuye n'ibyo uyu mugabo mugenzi we byo bihagaze gute? Uyu mugabo nawe Thomas Lubanga ni umugabo mbese we nabashije no kumvaho ibintu byinshi rwose ku makuru ye. Yego, kuko uyu mugabo ni umugabo wamaze imyaka itari mikeya ndetse ngo anafunzwe azira rwose kuba ngo yaragiye ngakira abana mu gisirikare. Yego, umva ni umugabo ariko nanone hari ukuntu leta yashatse kumwiyegereza yewe nawe agashaka kubana nayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko biza kurangira bananiranwe. yego, noneho rero abivamo biza kurangira nawe yigiriye kwishingira umutwe. Wenda hano hari article ntoya y'ibikusanyije kugira ngo tubivugeho gatoya abantu babyumve. ntacyo bitwaye. Thomas Lubanga ni umwe mu bagabo rwose bavuzwe cyane mu myaka yashize mu bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri kandi yaje no gufungwa nyine nk'uko nari ndimo mbibabwira n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Yashinze rero umutwe wa gisirikare ugiye gukorera n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Ituri. Aribyo natangiye nkubwira ngo sinzi Ituri uko ingana, sinzi n'ibiyirimo, kuko iyi Ituri tukwibukiranye yuko ariyo irimo na UPDF iri kurwana na ADF. Yego, uyu mutwe rero mu by'ukuri uyu ni umutwe uri mu ishyaka n'ubundi rya Convention for the Population Revolution. Urumva? yego, ushinzwe kandi mu gihe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
zimaze igihe n'ubundi zihanganye n'umutwe wa M23 nawo urumva harimo ikintu cya revolution na M23 ni revolution urumva na Kayina ni revolution ari by'abantu barimo baragenda bahuzahuza bakavuga batariko ni igiki kijya kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego Banga rero yatangaje ko mu by'ukuri ngo CPL ifite rwose ngo umutwe wa politike n'uwa gisirikare ubwo ni ihuriro urumva yego ryitwa CPL ngo rero ikaba kandi ifite umutwe wa gisirikare n'uwa politike ndetse ingabo zabo zikaba zibarizwa mu duce dutatu two muri turi utanagira ngo wenda bari ahantu hamwe birumvikana ko ama operation bashobora no kuba barayatangiye aho amakuru dufite wenda nagerageje kubanza hakurya ngiyo bavuga ko usanga cyane bari guhangana n'uriya mutwe wa Codeco. Yego uyu mugabo rero mu by'ukuri mu yandi makuru amaze imyaka 2 muri Uganda urumva. Yego ikindi muri 2012 yakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha n'icyo nakubwiraga afungwa imyaka 12 ku byaha byo kwinjiza abana mu gisirikare urumva. Yego biza kurangira cyo koze aje gufungurwa arekuwe muri 2020 ndetse Perezida Tshisekedi amugira rwose ngo umuyobozi w'itsinda rishinzwe kugarura amahoro muri Ituri. Yego ubwo ntekereza ko aribwo yinjijweyo urumva. Yego biza kugenda ngo muri 2022 yaje nanone rero gutabwa muri yombi ariko ngafatwa n'abantu batazwi urumva. Yego afatwa bugwate imbere mu gihugu mu gihe ngo cy'amezi agera kuri 2 nyuma rero akimara kurekurwa ubwo urumva ashobora kuba harabayemo amadira akomeye cyane asohoka bishinja leta urumva tayari bifu yari yatangiye bwa bufatanye na leta byari byanze. Yego Rubanga rero bwatangaje ko mu by'ukuri ngo kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisaba impinduka zihuse urumva. Yego mu miyoborere no muri guverinoma urumva byanga bikunda ntabwo ubutegetsi nawe abushaka buriho arashaka ubuhirika. Yego ati kandi nta nubwo umutwe we wa gisirikare rwose ushyigikiye na gatoya nyine ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu minsi ishize rero impuguke za Loni banashinje rwose Rubanga kuba ngo afite ukuntu ashyikiriza ngo abarwanyi ba M23 abarwanyi cyangwa se nanone ngo akabashyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi abafasha muri recruitment. Tubyo ngo no mu mitwe ngo ikorera muri turi ubwo igiye hari myinshi rero ngo uyu Rubanga ngafite ukuntu ngo yabahuzaga na M23 Loni zondi yarabivuze niba bifite ishingiro simbizi ariko ibyo ngibyo nabyo biriho urumva rero situation mu by'ukuri imeze nabi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego birumvikana ibyo ni ibiri kuba kandi mu gihe kuri ubu ngubu leta biciye kuri Madamu Kwayikwamba Wagner yavuze ko yizeye ko ingabo za SADC zizava Igoma ari uko uyu mutwe wamaze kugenda. Tubwire rero kuko ngiye ntabwo ndi kwiyumvisha iyo nuza ukuntu abantu baherutse kwisinyanyira amasezerano hagati Kongo nta iri hagati yabibije misi. Ukuntu rero bimeze ngira ngo uribuka ko ku itariki ya 13 Werurwe 2025 nibwo abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe umwanzuro wo gukuriza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zihanganye bibe mu mwuka mwiza. Aba bakuru b'ibihugu bari basabye ko izi ngabo ziri mu burasirazuba bwa Kongo ko zigomba kuva zihari kuva mu Kuboza muri 2023 zitangira gutaha mu byiciro ni mu gerero zari zahagaritse imirwano ziba mu bigo bya gisirikare Isake n'Igoma kuva mu mpera za 2020 kuva mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama 2025 aho ku itariki ya 28 Werurwe abayobozi bahagarariye SADC mu rwego rw'igisi
gisirikare bahuye n'abayobozi ba FCM 23 barimo Major General Sultan Emmanuel Makenga na Brigadier General Bernard Byamungu bagena n'amasezerano yo gufatanya gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Nkuko rero bigaragara mu masezerano impande zombi zagiranye, AFCM 23 yemeye ko ingabo za SADC zizakoresha iki kibuga cy'indege zitaha mu gihe rero cyaba cyamaze gusanwa, kikazacyura kandi intwaro n'ibikoresho byazo bya gisirikare zigasiga iby'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero Minisitiri Kwayikwamba yatangajwe ingabo za SADC zitazatahira rimwe kandi ko zizava mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe abarwanyi ba FCM 23 bazaba batakigenzura umujyi wa Goma. Yagize ati ni ngombwa ko imihanda iba nyabagendwa cyane cyane iri igenzurwa n'abarwanyi be 23. Ni ngombwa ko ikibuga cy'indege cyongera gukora. Urabizi ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango w'abibumbye bigomba guhabwa ibyo bice. Abakuru b'ibihugu byo muri SADC n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ubwo bahuriraga muri Tanzania ku itariki ya 8 Gashyantare 2025 ntibigeze basaba AFC kuva mu bice igenzura, ahubwo basabye ko abarwanyi biriya mitwe bari huriro bafungura imihanda minini irigenzura muri Kivu y'Amajyaruguru, bagafungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ndetse n'inzira yo mu kiyaga cya Kivu kugira ngo ibikorwa abaturage bakesha imibereho ya buri munsi bibashe kubaho ndetse n'ibijyanye no gutabara n'ubutabazi bibashe gukomeza. AFCM 23 yafunguye imihanda n'inzira yo mu mazi mu cyumweru gishize, hatangiye ibikorwa byo gutegura ibisasu bizatezwe ku kibuga cy'indege Goma kugira ngo mu minsi iri imbere indege zibashe gukomeza ingendo nk'uko byari bisanzwe. Ngayo nguko rero ukibaza ati uyu mubyeyi se ibindi bindi ari kubikura hehe n'indi bintu byubakitse gutya? Ubwo nibyo yifuza, wasanga ari amarangamutima ye nyine yatumye abivuga. Urumva rero ibintu ntabwo byoroshye. Ubwo rero ubwo tuvuga n'ubwo ku itariki ya 30 usibye ko itangazo ryatangiye gucicikana kuri uyu munsi, abantu bo muri Katanga ihuriro naryo nabonye rwose byarangije gushyira hanze gahunda rifite mu bijyanye ngo no kwikorera leta yabo nshya. Ubwo wenda sinzi nimba twaba tugifitemo iminota kugira ngo umuntu abe yabivimuzi cyangwa se mbe wenda nabicamo buhoro buhoro. Wabicamo nko mu minota 4 wenda ubwo tukaza kubigarukaho no mu yandi makuru. Urebye ni itangazo basohoye, ariko umuryango witwa gute di none ari mbifite imbere yanjye rwose. Umuryango ubwabo witwa Alliance pour la République du Katanga. Birumvikana ko nawe ari umuryango n'ubundi uhanganye n'ibintu by'ibinduramatwara. Mu itangazo basohoye nagenda mbicamo gake gake, nabonye mbere na mbere babimenyesheje imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu ku giti cyabo. Ubwo nabonye babimenyesheje UN, bamenyesha nyine uyoboye UN ku rwego rw'isi, babimenyesha uyoboye SADC ubwo ni perezida wa Zimbabwe Mnangagwa, bamenyesha Donald Trump perezida wa USA, Vladimir Putin, bamenyumva benshi abayobozi bakomeye cyane barimo na perezida w'Ubufaransa, perezida w'u Rwanda, ndetse abantu bagiye bakomakomeye bafite aho bahuriye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabonye ku rundi ruhande banamenyesheje Colonel Nanga. Urumva? Yego. Noneho batangaza ko ngo bafite gahunda objectif yabo ni déclaration de l'indépendance de la République du Katanga ku itariki ya 11 z'ukwa karindwi 2025. Yego. Urumva barakibutsa ko mu by'ukuri bo igihugu cyabo gihari cyangwa se kigomba kuba kiriho. Ubwo kuri iyo tariki biteganyijwe ko urebye mu nyandiko ibirimo ngo ndi kugenda mbicamo nirukanka, biteganyijwe ko bagomba kuzazamura neza ibendera kuri iyo tariki. Hashingiye ngo ku magambo y'umugabo perezida ngo yavuze, perezida witwa Moise Chombe
yavuze ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi n'ubundi umwaka w'1960. ubwo ibyo nibyo bakibuka, bagiye rero bongeranya n'ibindi byose bigiye bitandukanye, hari ibimenyetso bimwe na bimwe bari gutanga. noneho igitangaje rero, yego, bavuze ko ngo iki gihe ari igihe cy'inzibacyuho, basaba umuryango mpuzamahanga kubatiza ingabo ngo ziri muri kuri ubu butaka zikabashyigikira, ndetse nabo batangaza yuko ngo bafite igisirikare cyabo bagiye kuzakira ku mirongo ya mbere, bakazarinda umutekano mu buryo ubwo ari bwo bwose. urumva? yego, ndetse buri kintu cyose bagishyira ku murongo, bemeza yuko ubu ngubu bari mu gihe cy'inzibacyuho, ariko icyo gihe rwose ngo bagomba kuzagira gute, kuzazamura ibendera rya Katanga yigenga nk'igihugu. urumva ko ni ibibazo bikomeye, imitwe ikomeje kugenda ivuka ari myinshi y'abopoza. noneho opozisiyo gusa nimba ibi ngibi wenda atari byo kuvuga ngo nshobora kuza kukomwa mu nkokora n'iyi n'aya mategeko mpuzamahanga n'iki byose, ariko urumva byo noneho birenze ubwenge, niko navuga. kubona igihugu noneho tugiye kongera tukaba twabona igihugu kitandukanyije n'ikindi, ndatekereza yaba ari big deal ikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. gusa abasesenguzi n'ubundi bakavuga ko na biriya biri kubera za Ituri na za Hehe bifite aho bihuriye no gushaka kwiyomora. urumva? yego, ubwo rero ni ibintu turi bukomeze kugenda tugarukaho mu makuru yacu wenda ataha cyangwa se mu buryo bugiye butandukanye. yego, ngira ngo twasoreza ngaha tugashimira ababanye natwe. urakoze cyane, kandi tubabwire ko amakuru yacu ari akagaruka. yego.